twongeye kubaha ikaze muri iki gitondo aho mudahwema gukurikirana Trade News n'ibiganiro tugenda tubagezaho bigiye bitandukanye, aho tubashimira mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri Trade News TV cyangwa se kuri Trade News right yandika right. Rero muri iki gitondo tugiye kubagezaho amakuru y'uburyo Bukavu yafashwe ndetse nta mirwano ihabaye, uko M23 yafashe umujyi wa Bukavu nta mirwano ihabaye. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru Reuters ndetse na BBC gahuza miryango, aho zanditse ku binyamakuru bivuga ko abarwanyi ba M23 bagaragaye hagati mu mujyi wa Bukavu ahazwi nka Place de Independence kuwa gatanu nimugoroba nk'uko abahatuye babyemeza. Amasoko atandukanye haremeza ko umujyi wa Bukavu ugenzurwa n'inyeshyamba za M23 kuva ku mugoroba wo kuwa gatanu, nyuma yuko ingabo za leta n'abategetsi b'intara ya Kivu y'Amajyepfo bahunze uwo mujyi bakiruka. Umunyamakuru ukorera kuri radio Merodero Bukavu yabwiye BBC ko abarwanyi ba M23 kugeza ubu mu ijoro ryo kuwa gatanu barimo kwinjira abenshi mu mujyi rwagati. Bitandukanye nuko Goma rero bawinjiyemo hari imirwano tsibaniro. Abajijwe niba umujyi wose wafashwe yagize ati nimugoroba bari bageze kuri Place de Independence hagati mu mujyi nyuma yo gufata Kivu baturutse mu majyaruguru y'umujyi binjira muri Kabare na Bugira, kandi nakubwira ko komine Kadutu y'umujyi nayo bayirimo. Radio Okapi ya ONU ivuga ko umujyi wa Bukavu wafashwe na M23 nyuma yuko abasirikare bavuyemo bakiruka bagahunga. Ibiro ntangazamakuru Reuters bisubiramo ko Colonel Nanga ukuriye AFC wa M23 avuga ko yemeza ko aya makuru ari yo ko twinjiye muri Bukavu uyu mugoroba, kandi ejo kuwa gatandatu tuzakomeza igikorwa cyo gusukura umujyi wa Bukavu. Iruhande rwa leta ya RDC n'ubutegetsi bwa Kivu y'Amajyepfo ntacyo buratangaza ku makuru y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. BBC yagerageje kuvugisha guverineri Jean-Jacques Parusi Sadiki w'iyi ntara ntiyashobora kuboneka ku murongo. Nta mirwano rero ikomeye yahabaye. Umunyamakuru wa Bukavu yabwiye BBC ko nyuma y'ifatwa rya Bukavu nyuma y'ifatwa rya Kavumu ku gicamunsi cyo kuwa gatanu muri Bukavu habaye impagarara n'ubwoba mu mujyi wa Bukavu, bumva ko hagiye kuba isibaniro ry'imirwano. Nyuma rero umunyamakuru wa Bukavu ayabwiye BBC ko nyuma y'ifatwa rya Bukavu ku gicamunsi cyo kuwa gatanu muri Bukavu habaye impagarara n'ubwoba mu mujyi wose. Yagize ati nta wakekaga ko Kavumu ifatwa kuriya. Abasirikare bahunze i Bukavu bagiye kugera hano mu mujyi hari impagarara n'ubwoba, ibihuha ari byinshi. Mbere Kiliziya Gatolika na Societe Civile ya Kivu y'Amajyepfo bari bagaragaje ko ubwoba ko imirwano nibera mu mujyi wa Bukavu hazaba kumeneka kw'amaraso menshi. Umunyamakuru avuga ko kuwa gatanu humvikanywe amasasu mu gihe kitari kinini mu majyaruguru no hagati mu mujyi wa Bukavu. Yagize ati ariko mu by'ukuri nta ntambara ikomeye yahabaye kugeza ubu. Mu ijoro ryo kuwa gatanu mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Bukavu hari humvikanaga amasasu make cyane nk'uko abivuga. Radio Okapi ya ONU ivuga ko abarwanyi ba M23 binjiye muri Bukavu, abaturage barebera ntawo barwanya. Nyuma y'ifatwa ry'ikibuga cy'indege cya Bukavu kiri ku kilometero 30 uvuye Bukavu, abarwanyi mu mujyi wa Bukavu kuri M23 bakomeza binjira no mu mujyi wa Bukavu. Ku ifoto iri iruhande na Bernard amahesha by'umwuga bya Mungu umwe mu bakuriye abarwanyi ba M23.
Reuters isubiramo abatuye i Bukavu n'umukozi wa ONU bavugaga ko ingabo za Kongo n'iz'u Burundi ku wa gatanu babonetse bava i Bukavu mu kigo cya gisirikare kizwiho nka Sayo. Ikigo gikuru cya gisirikare cya Bukavu byagaragaye bari ko gisohokamo ari benshi cyane mu modoka zigiye zitandukanye ndetse n'ibifaru. Umwe muri bo hagira ati barimo kugenda birinda ko haba imirwano mu duce dutuwemo n'abaturage benshi. Radio Okapi ya ONU ivuga ko bamwe mu bavuga ko abasirikare ba leta bavuye mu mujyi mu gusubiza icyifuzo cya societe civile yari yabasabye kwirinda kuhamenera amaraso nk'ibyabaye mu ifatwa rya Goma mu byumweru birenga 2 bishize. Nyuma muri Bukavu habonetse amashusho y'abantu barimo gusahura mu bice bitandukanye mu mujyi, mu gihe muri rusange umujyi wuzuye ubwoba n'urujijo nk'uko umunyamakuru w'iyi radio abivuga. Byabaye i Bukavu bitandukanye n'ibyabereye i Goma. Muri iki cyumweru guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yumvikanye avuga ko ingabo za leta n'ingabo z'u Burundi bongerewe kandi bashyize ibirindiro bikomeye i Kavumu, yizeza ko umujyi wa Bukavu urinzwe utazigera ufatwa. Mu cyumweru gishize radio RFI yatangaje ko u Burundi bwohereje ingabo gufasha Kongo mu masezerano y'ibihugu byombi bifitanye birimo ubwirinzi bwa gisirikare bwarimo bwitegura kohereza indi batayo kabuhariwe y'ingabo gufasha kurwana ku mujyi wa Bukavu. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko bishobora kuzakomera M23 kugerageza gufata Bukavu, ndetse hashobora kuba inkundura nk'iyabaye i Goma n'inkengero zawo, aho bivugwa ko abantu bagera ku 3,000 bahasize ubuzima. Goma yafashwe nyuma y'umwaka abarwanyi ba M23 batabasha kwinjira muri santere ya Sake iri ku ntera ya kilometero 25 mu burengerazuba bwa Goma. Sake yabaye isibaniro ry'imirwano ikomeye mu gihe kinini, ndetse bivugwa ko urugamba rwaho rwaguyemo abarwanyi benshi ku mpande zombi. Hagati mu kwezi gushize umutwe wa M23 wafashe Sake yari ingabo ikingiye Goma. Uyu mujyi wahise ufatwa nyuma y'ibyumweru bitageze kuri 2. Inzobere mu bya gisirikare zagiye zivuga ko Kavumu ku birometero 30 uvuye i Bukavu nayo ishobora kuzaba isibaniro nyuma yuko ingabo za leta zoherejweyo abasirikare benshi n'intwaro nyinshi zikomeye. Kubera uko byari bimeze, Kiliziya Gatolika i Bukavu na societe civile ya Kivu y'Amajyepfo ibaburiye ko uyu mujyi ushobora kumenekamo amaraso menshi. Amashusho yafashwe n'abasirikare ba leta aberekana bahunga Kavumu berekeza i Bukavu bavugaga ko bagambaniwe, ko bananiwe batigeze bahabwa ibikoresho n'ibibatunga, bityo bahisemo guta urugamba barahunga. Nyuma y'amasaha agera kuri 48 abarwanyi ba M23 bafashe Karehe santere yose barayigota, bahise bakomeza mu kigaragara ko nta ntambara zikomeye zahabaye. Bagera i Kavumu ku wa gatanu binjira muri Bukavu. Ubiri inyuma nyawe ni Joseph Kabila ndetse na Felix Antoine Tshisekedi. Ibyabaye ku wa gatanu i Kavumu na Bukavu byabaye mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yari mu kiganiro n'ingarukamwaka ku mutekano ku isi biri kubera i Monshi mu Budage. Muri iki kiganiro yavuze ko ingabo z'u Rwanda zateye igihugu cye zigamije gufata ubundi butaka no gusahura mu cyo yise mu guhonyora gukabije amategeko mpuzamahanga y'ubusugire bw'igihugu. Yasabye amahanga gufatira ibihano u Rwanda kuko yarenze ku mabwiriza agenga ibihugu ndetse n'imipaka. Guverineri
nawe akaba yarunzemo avuga gutyo. Juvenal Murazimunda minisitiri w'ingabo w'u Rwanda wari muri icyo kiganiro yavuze ko u Rwanda rutigeze rutera Kongo kandi rutazigera rubikora. Ku Rwanda rwakoze ko ku buryo nta kintu kigomba kuva muri Kongo gihungabanye umutekano w'u Rwanda. Oni Kinshasa n'ibihugu by'iburengerazuba buvuga ko nta gushidikanya ingabo z'u Rwanda zibarirwa mu bihumbi zinjiye muri RDC gufasha umutwe wa M23. Abategetsi b'u Rwanda bagiye bahakana ibi kuva kera, bavuga ko bafashe ingamba zo kurinda imipaka n'umutekano w'igihugu kubera umutwe wa FDLR urwanya Kigali ukorana na Kinshasa. Ibyo leta ya Kinshasa yashinje na ONU ariko nayo yahakanye. Muri iki kiganiro Imonishi mu Budage, Perezida Tshisekedi atagaragaje ibimenyetso yashinje uwo yasimbuye ko ari we uri inyuma y'abamurwanya n'izi ntambara za hato na hato. Yagize ati abari inyuma nyabo barihishe ntibagaragara ngo bavugishe ukuri, kandi uri inyuma y'ibi byose wanyawe ni uwo nasimbuye Joseph Kabila nubwo atabivuga ngo abyemere. Ku rubuga rwa X, Barbara Nzimbi umuvugizi wa Joseph Kabila yahise ahakana ibi, avuga ko igihe cyose Tshisekedi ahora yikanga igicucu cya Kabila. Yagize ati niko akora, ashaka uwo ashinja ikibazo aho gushaka uko yagikemura. Umutwe wa 23 ukomeje kwigarurira ibindi bice mu gihe imirwano ihuza ibihugu mu karere bya EAC SADC yasabye ko imirwano ihagarara hagashakwa igisubizo mu nzira z'ibiganiro birimo na M23. Muri iyi minsi ishize abategetsi b'ibihugu barimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo na João Lourenço wa Angola bavuze ko mu gukemura iki kibazo hakwiye kuba ibiganiro bitaziguye byabo kireba bose na M23 irimo. Leta ya Kinshasa yavuze ko itahwemye kuvuga ko itazigera iganira n'umutwe wa M23 kuko ari umutwe w'iterabwoba witwaje intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Biteganyijwe ko inama rusange y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ikomeje kubera Addis Abeba muri izi mpera z'icyumweru iza kwibanda ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, aho bivugwa ko Perezida Tshisekedi wahise acamo kabiri uruzinduko rwe Imonishi mu Budage agasubira mu gihugu cye nk'uko ibiro bye bibivuga. Ntibizwi neza niba ari buhize kwitabira iyi nama iri kubera muri Addis Abeba. Nuko rero ibindi biri kuvuga kuri aya makuru nuko bivuga ko abasirikare barenga 212 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunze mu 23 bakatiwe igihano cy'urupfu ndetse bacibwa n'izahabu y'amafaranga 200 y'amadolari y'Amerika. Urukiko rukuru rwa gisirikare rw'Ibukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye abasirikare ba FARDC 212 igihano cy'urupfu rubacandi hazabu y'amadolari 200,000 bazira guhunga urugamba. Aba basirikare bafashwe mu bihe bitandukanye nyuma yo guhunga urugamba bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyaha ubushinjacyaha bwa gisirikare cya RDC cyari kibakurikiranyeho birimo guhunga umwanzi, kwica, kugerageza kwica no gufata ku ngufu. Hari abasirikare 72 bagizwe abere nyuma yaho bigaragaye ko nta kimenyetso kibahamya icyaha na kimwe kibashinja mu byo bari bakurikiranyweho. Hari n'abandi 90 bari kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare rwa Ivira muri Kivu y'Amajyepfo nabo bakurikiranyweho ibyaha birimo guhunga umwanzi.